haasee fituu miti rabbiin immoo argee jira waan nu keessa jirullee bootaan jirullee akkas inshallah ummata keenya warri immoo siyu azalatti argamta warri immoo sagalee kana dhageessan ka ammaa jillee sagaleen kun immoo isin bira gahu wanni immoo ummanni keenya mana hidhaa keessatti dararamaa jiru naman ajjeefne qabeenya namaan hanne biyya isaatti immoo hin dalagadha jedhee haanaa jijjiiramu jedhee abbaa ofii jijjiiruuf biyyaa bahe ijoollee kana hin beeytan hundi taatu warri immoo sabaaf salammee as keessa jiru wayita immoo biyya kana jiru ummata gargaaraa ture warra as keessa jirullee sagalee tahaa ture miskiina gargaaraa ture baqattoota gargaaraa ture warri as keessa jiru hundi isaatu namni kiishin isaa rakkataa bira gahin hin jiru kan ammoo siyuu isaa santu rakkatee as keessatti sagaleen isallee qabamee akka afaan hin dubbannellee qabamee akka suuraan isaan arginamlee qabamee namni duraan suuraa isaa beeytan har'a jijjiiramee jiru kuni warra duraan immoo namaaf sagalee tahaa ture jechuudha. Kanaafuu wanni immoo asitti bu'aa jiru miidiyaa mootummaa dhagalleen nu keessan mootummaa biratti Ahmad illee sagalee kana biraan nu keessan hawaasa immoo siyuu waan kana naannessullee waan immoo siyuu ijoollee kana safaaraa harkaan qabullee sagalee kana biraan geessanii akka immoo sagaleen kun yoo ka isaan illee dhaqqabu taate amaanaa isaanitti yoo ka ilmoo qabaatan taate yoo ka waa irraa bahan taate namni ilmoo qabu namni obboleessa qabu namni obboleettii qabu obboleessa keetii fi obboleettii kee yaadatuuti obboleeyyan har'a asitti afaan isaa qabamee akka sagaleen isaa hin baanellee qaban kana rabbi as keessa akka baasu mootummaa biralleen akka nu geessan amaanaa isin bira warri sagalee kana qabu warri immoo afaan qabdu kan namni si hordofu ka miidiyaan si hordofu akkuma sheek Kamaal sagalee nuu ta'an sagaleen isaanii har'aa borillee hin dhukatanii rabbi isaan haa mul'isu isinis warri immoo sa'atii keessan gubdanii bootaa kanatti argamtan amaanaa wanni nuti bira kaayannu mootummaa biralleen akka nu geessan qaama mootummaa biralleen akka nu geessan hawaasa biralleen akka nu geessan amaanaa isinitti dhaamanna akka ummanni kun as keessumaa bahu mallaqa nu ergaa hin jenne nyaata nu fidaa hin jenne wan nu isaan hin jennu biyyuma keenna ka waliin dhalanne ka rabbii waja'alnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu nun jedhatanitti akka nu deebistan rabbiin immoo yaa ilma namaa wani nuti isin uumnet isin uumne immoo tiyuu gosallee isinii goone maaliif jennaan haa isin wal beeytaniif nun jedhe rabbi kanaafuu sababa afaan keenya dhageennuuf isinitti iyyataa jirra afaan keennan isinitti iyyataa jirra warri immoo tiyuu sagaleen kun isin dhaqqabe sagalerree isin irratti dheeresse amaanaa rabbii isinitti haa ta'u miidhamni immoo tiyuu akkuma jirutti jira rakkinni akkuma jirutti jira gumaan akkuma jirutti jira duriinsi akkasumatti itti fufe ilmi namaa as keessatti maraataa jira itti nu arguu dadhabde waan immoo tiyuu itti haasa'u wallaalee ilmi namaa yoo maraatee as keessaa baasan gurfatti hin deebisanii akkasitti ta'e obboleeyyan kee hundi keessanuu warri immoo tiyuu sagaleen kun isin geessu irra deebine afaan biraatilleen isin haa dabarsanii amma immoo afaan amaaranyaatiin akkasii Sheek Kamaal dhageettan sagaleen kun isin dhageessee jira isinillee rabbi jazaa isiniif haa kafalu warri dhuftanillee warri immoo tiyuu sagalee kana sheer goote sagaleen kee rabbi si haa oofu amma achillee waan kana guyyaa takkaalan waan nu isinitti dhaamannu guyyaa takkaalan ajantaa gootanii akka hin taa'amne haga immoo tiyuu ummanni kun as keessaa yaa'utti ummanni kun waa hin balleessine akka itti nuu ibsan isin gaafanna warri immoo asirratti hirmaatte rabbi jazaa isiniif haa kafalu ani yaada kee asumarratti gabaasa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh nama biratti ni dabarsa ayye Sokaban asoo risitini randumne yookaan bilbilli addaan dhaabbatini afaan hundaadhaan dabarsaa jee waraabu jiran. ayye waraabamaa jira gaggabaabsa akkuma kaleetitti afaan Sumaalee afaan Amaaraa afaan cufaanuu saba achi keessa jiru hundaan sagalee ኢትዮጵያኖች እና ወንድሞች ሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭ ያላችሁን ይህን ድምፅ መስተሙ እንዳላችሁ በፈጣሪ ስም ይሆንባችሁና ድምፅ እንድትሆኑልን እንጠይቃችኋለን። በፈጣሪ ስም ይሆንባችሁ። እዚህ እኛ ያለንበት ቦታ የምድር ጋነብን እያሳዩ ነው። አንዴ በቅዝቃዜ አንዴ በብርድ የምድር ጋነብን እያሳዩ ነው እና ያለንበት ሁኔታ በጣም ከባድ ነው። የሰው ልጅ በየቀኑ እየሞተ አውጡ ስንላቸው አሁን ሙከየፍ አሁን የለም አሁን እንደዚህ ነው አሁን ሰው ታመመ አውጡልን ስንላቸው አሁን ሙስጤፋ የለም ይሉናል። ተላላፊ በሽታ ጨብጥ እየተስፋፋ ነው። ያለንበት ሁኔታ በጣም ከባድ ነው። ምግብ ስንጠይቃቸው ያላችሁት እኮ ቪአይፒ አይደለም የቆረጣችሁት ያላችሁት እስር ቤት ነው። ወደ ሀገራችን ጫኑ ስንላቸው እኛ አይደለንም የሀገራችሁ መንግስት ነው ችግሩ የሀገራችሁን መንግስት ጠይቁ እንላለን።
የሆነ ነገር ስለመብታችን ስንጠይቀው በዱላና በኤሌክትሪክ ነው የሚቀበሉንና ያለንበት ሁኔታ በጣም ከባድ ነው። ይህንን ድምፅ የምትሰሙ ማንኛውም ኢትዮጵያኖች እህትም ወንድምም ያላችሁ ይህንን ድምፅ የምትሰሙ ድምፅ እንድትሆኑም በፈጣሪ ስም እንጠይቃለን እና በጣም ከባድ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለ ነው። ከታሰርን ከ7 ወር 6 ወር 5 ወር የሆነው አለ በየገጠር ውስጥ አስሮ በየደማም ገጠር ውስጥ አስሮ ወደ ሪያድ ተሰብስበን አሁን ያለነው ጠሪቅ አልከርጅ ሪያድ እስር ቤት ውስጥ ወደ 20,000 ሰው ይሆናል። በየነቱ ህፃንና ሴቶች ወንዶች ይሞታሉ። ያለንበት ሁኔታ በጣም ከባድ ነው። ይህንን ድምፅ የምትሰሙ ማንኛቸውም ኢትዮጵያኖች አክቲቪስት ሆናችሁ የሃይማኖት መሪዎች ማንኛቸውም ኢትዮጵያኖች ይህንን ድምፅ በፈጣሪ ሆንባችሁ ለዓለም እንድታሰሙልን ትዊተር ላይም ሃሽታግ አድርጋችሁ ከሎጎ አሰርታችሁ ድምፃችንን ለዓለም እንድታሰሙልን በፈጣሪ ስም እንጠይቃለን። ሼክ ይሰማል? ይሰማል። እና በተጨማሪ ደግሞ በተለያየ ድምፅ ስላለ ለእናንተም ለመቆራረጥና ፖስት ለማድረግ እንዳያስቸግራችሁ እኔ እዚህ ጋር እንትን እላለሁ። በትግርኛ ልጁ ይቀጥላልና ሁላችሁም ከዚህ ሊቭ ስር ያላችሁ ኢትዮጵያኖች ምንም ሃይማኖት፣ ዘር፣ ቋንቋ ሳትለዩ ድምፃችንን ለዓለም እንድታሰሙልን በምታምኑት ሃይማኖት እጠይቃችኋለሁ። በፈጣሪ ይሆንባችሁ። አመሰግናለሁ። ሼክ በትግርኛ ይቀጥላል። ቀጥል። ከመይ ሕላትኩም? وعليكم السلام ورحمة الله. هلا. سلام. ما زلنا أيضا إحنا عاوزين رجال خارج صار بيتا. عبرياري وسعود عربي زلنا تقدم بزوح وقناتكم تقدم لنا هنا عابد 1001 تعقب لنا بتحتنا نغرب. بعرف زوجي زلنا أيضا تمينات ولا بتمية تتقعنا يقطقطنا مخيف يفتح لنا فبرتها اللي من صفي اللي بتعاملنا تشكرنا لنا عاوزين بحمام بحساب بتمية بتقدم بتعامل تشكرني هذي حكمنا طولنا أيام حكمنا دحر 3 وقنا عم نقول وطن أي مجلس لاوي كم دوس روا أي فتلتن عاوزين لنا حمام يعطينا كم دوس دورهم كلا دورنا لو لازم نقطع أكل لخطة وتحنا من العالم دلها هذي بتعامل تحتنا نعرف بتعاملنا تسجلنا عندنا خدان يلي بجوار مغرب عشان عبي جوار كنا جوتنا كشفة جوتنا عاوزين دولة بزوج تتابعين يوم وأنا أكون وتعلنا هنا وشركنا جين بتتعلكم لو ملكات أكل شرنا وركم لأخذ أو عذر خط قرولنا بتحتنا نقرب بتنفع طارق. تمرنا تفكات عبدي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا وينيا aku teriak cina hukumanai. Waraman kita ni hukumanai dia. Ya, mana itu dia bisa sampai pada bodohka, pasal pada itu bulan ada macam. Zaman ni yang dia sebab kita bodoh ani, ya, nak ada sergar lagi sampai lagi sampai sekarang tarik kita mungkin. Ya, bakal ada jawali kawannya, video mereka ada sekarang asyikar, video singkat, ya, video mereka media kerbo salah katalah. Niki beli ada kubur dulu shorting kubur, kubur dia mau ibadah faraz pada ni kubur ada di kubur. Adil termai dua shorting kubur, tak ada sergar haidnya yang perkara itu. Jadi, ikranya dia betul betul gula nana. Pada mam share story hari story thakada ni dekat Riyadh azwa awore, Riyadh demo kami story awone ikranya lah. Bahan cina demo kimin dapat nasrat ilarak. Josdian ikranya ya, bahan cina sama hakim garbo sedih tu, alis kena berani aji ko jidakan. Yang mau tetap demo bahan nasrat, auto हम बोल बयान मगरिब मोतलाल बपार असुसा उम्मत आउदन बेट कंग दल लोगों ने की है सब बस माफिन जाने या बता इशारा वाबानी हत्ते शीश तक ला मोते सब में तक है तो बता इशारा वाबानी गणित से देखो जाने आलमी दिलश दुबाइतन الذي सरकारी या कदा की सरकार लोन बता सब बस कायन दराला होश तक सब बात कर रिया लोकन बपार सब उम्मतों ने पूरा सब आबुद नहीं की से एक नबल እንደገና በለዲያ አፍጋን ድጋሚ ጆኩ ነው ባይተን ስለዚህ ሁኔታ በጣም አስጊ ሁኔታ ያለ ኢትዮጵያ ህዝብ በጣም ይስቃይና ለባይተን ሲምታም ይከሻን በስቃይን ተረሳብ ይሞትናላ ምንም መፍትሄ ለማይታ ማንግነ ባድና መንግስት ባድና ምባትኛ ምን ላይ ናቀና እኛ ቀልና ነገር ምገበና ቦታ ይውጭሽ ዲና እንግዲህ ለሎን ምባት ደግሞ ፍዳመታ አንጂ ነገር ሀደኛ እንገ ኢምባት ወረቀት አሬሻኔ ባመተቶ ይከደ ሽነባለ ይወስዳር አቁን ጋብቶ ዘማን የጀመረ ሀዲስ ወረቀት ተራሻኔ ባመተቶ በራራ ወቅት ወስኖኒ አገሮት ይገባይ ወረቀት እንደገና ኢምባሲ አመጣ ባባና መግሪብ አባናኒ ኪሽቶ ይባዲ ፖሊስ ወረቀት ክን ያባላኒ ተደብናል ይግዝ በጣም አስኪ ሆናል ባይተ ፖሊስ በላው ኢትዮጵያ ባለሙ ቤት ሁሉማም ይታ ህዝብ ድምጽ ሊሆን ይገባል ያው
badhaadhin badal geejjibni ala bilisirgaan isaaf dhibbuu gabbaan በጣም በጣም ለሰብ ደራሽን እንግዲህ በሶማሊኛ ሼክ መሊክ ታጅጃን ተባለ ሰላም አለይኩም السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أول الصومال مغرب. طيب. مركزي خرج أيام فرناي تعرف مركزي وارفعنا ونطلع ونايسا أنتون فربنا يوم تيجوا دمان أنتون فربنا مركز وحان دولة تيجوا مفرمي وحنا أصلنا ونصير بينه ماشي مار نقدر فريو أنتون سكتي بدنا مركز حالات إنه حالات جور دم كم جرو مغرب مركز تفسير كتر كي يشوف ونصير بينه ماشي نقدر فريو يا دولنا حالات إنه أصلا طيب مركز ماشي ونطلع ونايسا وحنا أصلا جرو marka wana la cabudinaya telefon ma jiro marka waxyaalo badan baan soo gaarsiinay marka saabay xaaladinagu way iska dhib badan tahay marka inaad hay'adaha adduunka inaad noo gaarsiin ma doonta السلام عليكم. عليكم السلام. كمان أتى ماذا قالت ربي؟ قالت أول عام في ورّي يرتي سجل جرود دلو كذا قالت أول أنا كمان يبغى كم جرو ورتي وأولي كوربانة وقاد وقاد رانا أو وترانو هي تفوف عيادة كيسن أما كلامه جوته كذا جرّا كنيفو ورّ أكثر جنتي حواس درت بكم تيجو أكثر درتي ترى بدني وجانا ما بتدي كفت بدني ودو كده كم جرّي بدني دوان بدلين كم جرّو بدني جرّي إيه akka farte tani garte wa nubra da batani ni singe tubar ba dom bi di umman ni garte jara jirani fi khas jaran jirle je ko da di khajeran tani le kunti kai sani to kan garte ul da ur da batani hal gai di ru hala hamara kharab mare wa ta kan garte nu tani ibsa chunde dinu chagal mar ibsa choda de male man ma ko wonni ni wa da jinde de इसे ले रहा फिर करते सब बात करने के लिए और वो ले रहा फिर आवाज़ वाई ले रहा और आड़ा और रहने की तरह अगर ते देती मीडिया कमरे वाई नो आवाज़ अगर देती मीडिया कपू मीडिया निकल रहा आप तो अकल ते निकल रहा आप तारा अक्मा करते और दुराने निकल रहा आप तरी याद हटते नहीं इसलिए क्या बता वरवानो हन्नो सुन रहे अम्मा अकेले गिर रहा हन्नो आने में तेज़ जब से हर करब भी गिर रहा याद है ना हर करब पे वहाँ कैसा गिरो इन्हें तरह नन्हे वर यार गिरो वाइरासी मीडिया